Meghalaya Post.news. Kalong ke jing sorong ya kejela Brokaway hakabaka Mengken Christian Higher Secondary School Bohirbong Hariboy District kalayo penpedang ya kakusnam nagbenta ke Arise an Excellent Award Arjarsan Hanung Badalhi hapo katup jung kekerdan hagi kamiliakai kajing itu ya kini ke school banyo ya kini kusnam ke dihedin kalinti ya jungka haka kamiliakai bol Hanung Badalhi kabaju tip kum kasubur tokom hakabaka school Mengken kelawan ra ya kanam bat kalayo ban mikmat ya karin dia syaparis bat kebalawan ra ru ya kanam job kene kanam kebal aiman sim ni kun samla ke don sap hagi kam ya lekai kenjat bol ya kene kelempung same kusnam la pelong ha Dr. Ambedkar International Center New Delhi lalik ban pedang da unui kai ke school Karmel Revision bal mikmat na benta ke jelam meglia kum ke school ke balai le kat balak menteri stom haga bapen ilinti syaki kena samla kum hagi sap kipong makidon badru ban hikai ki benim haga jing im babha haga imlang salang badru ban kentiu ya ki kham tam hagi kamile paspon ya kene ka kusnam la samda ka Jyoti Vich Director General ka FICCI bat Ubinesh Menon Director General ka Arise. Meghalaya Post.news.